Tajanstvena zabava. U školi čak i mi anđeli volimo imati svoj stil. Naš nam vlastiti stil pomaže da se razlikujemo od drugih. To može biti posebna šminka, neobična frizura, novi par tenisica ili sunčane naočale po najnovijoj modi. Ove male stvari pomažu nam da izrazimo svoju individualnost. Odjeća ponekad može promijeniti način na koji nas drugi ljudi vide. Ja i moje prijateljice oblačimo kostime kako bi postale netko drugi. Policajci, vatrogasci ili šetači pasa. Ha? Ove su preobrazbe dio naše obuke. I kao mnogo toga, one nisu uvijek jednostavne. A morate priznati da način oblačenja nekih ljudi ponekad može biti vrlo zabavan. Hej, ova tajanstvena zabava bi mogla biti cool. Precijenio si riječ cool. Piše da je za ulazak potrebno imati neki kostim. Pa naravno, u tome je i bit noći vještica. Imam super ideju za strašan kostim. Molim vas, dođite sa mnom, dođite. Pa idem s tobom. Imat ćemo usklađene kostime. Mislim da bih radije umro nego došao na tu zabavu. Ali Matthew, apsolutno moraš doći. Ne znam za druge, ali mi apsolutno moramo otići na tu zabavu. Gospođice Slatka. Molim vas, profesore, obećam da nećemo tražiti ništa drugo. Samo nam dopustite da odemo. Ali... Obećajmo, bit ćemo tamo samo par sati. Sat i pol? Pola sata. Slušajte što ću reći. Napokon. Ono što vam želim reći je da i vi morate otići na zabavu. Hurra! Ali morate otići u svom anđelskom obličju. A budući da ste anđeli, vaš je posao štititi zemljane, gdje god bili. Pa što se sad durite? Mislio sam da vam je odlazak na tu predivnu zabavu najvažnija stvar na svijetu. Da, naravno da je. Ali imamo problem. Ne možemo ići na zabavu kao anđeli. Kako to misliš? Pa za početak željeli bismo otići u svom zemaljskom obličju. Skockane u kostimu skrojenom posebno za tu priliku. Želimo obući kostime za noć vještica. I plesati cijelu noć. To bi bio izuzetak od pravila. Pa kaže se da pravila postoje da bi se kršila. Tako je. Tako je. Savršeno. Želim da rasturite tu zabavu. Smatrite to domaćom zadaćom. Bez brige, obavit ćemo to na najgori mogući način. Imajte povjerenja, bit će noć za pamćenje. Potrebni su nam neki strašni kostimi. Tako je, neka odvratna, strašna, smrdljiva maska. Imam ideju. Reci, što to planiraš biti? To je iznenađenje. Pripremite se za stvarno odvratnog sulfusa. Pojaviti se na zabavi u zemaljskom obličju. Na noć vještica. U kostimu. Profesore, Što si smislila? radi se o zabavi. Da, što s njom? Znam da biste prekršili pravilo ako bi nam dopustili da odemo na zabavu u zemaljskom obličju, ali u stvari to bi bilo korisno ako se nešto dogodi našim zemljanima i ako bude potrebna naša hitna intervencija. Da, dobar razlog. Možete otići na tu zabavu u svom ljudskom obličju. Odlično! Hvala, profesore. Baš super. Ne zaboravite jednu stvar. Bez obzira na ljudski oblik ili masku koju budete nosile, vi ste anđeli koji su se zakleli štititi zemljane u svakoj prilici, dobro? Da vidimo, što bih ja mogla biti? Kandirano voće? Ne, Deser? ne možeš. To je zabava za noć vještica, a ne otvaranje slastičarnice. Da vidimo što mi preostaje. Hej, evo jedne ideje. Mogu biti anđeo. Ali Slatka, ti jesi anđel. O, da, upravo si. To znači da imam problem, jer nemam pojma kakav kostim obući za zabavu. Nisi jedina koja nema pojma. Sve smo tri bez ideja. Ja čitavo jutro samo razbijam glavu pokušavajući smisliti što ću obući. Obično ne moramo misliti o tome. Tako je, ali Raf se nečega sjetila. Ozbiljno, reci nam, što? Oprosti, ali ne želim da to otkrijem. Želim da to bude potpuno iznenađenje.
A kakav je onda to kostim? Smiri se. Posve je normalno da si iznervirana dok pokušavaš smisliti što ćeš obući na najboljoj zabavi ove godine. Anđeli, ovo nije šala. Imamo ozbiljan problem. Zabava je večeras, a mi nemamo što obući. Daj, smirimo se i razmislimo. Zar nismo ranije uspjele prebroditi i veće probleme kako bi pomogle zemljanima? Tako je, zemljani. Zemljani? Zemljani će doći na zabavu, zar ne? I što s tim? Slušaj, Slatka, to će nam bar jednom biti od koristi. Možemo ih vidjeti pa ćemo ih kopirati. O, hoćeš reći, radit ćemo sve što oni rade? Odlično, super, fantastično. Dakle, idemo to provesti u djelo. Provjerit ću Matthewa. Ja ću Edvarda. Ja ću Jennifer. Jedva čekam vidjeti što je Jennifer isplanirala. O ne! Što ti radiš ovdje? Ono što i inače. Čuvam zemljanku. Ali rekla sam ti, još uvijek nisam smislila što ću večeras obući. Nešto neobično. Čini se da ne radi ništa loše. Možda ne, ali sad sam ja tu. Željela bih vidjeti koju je masku odabrala za večeras. Zašto te to zanima? Kako sad stvari stoje, čini se da neće odabrati ništa odvratno, a meni je potrebna inspiracija. Za inspiraciju gledaj mene, kraljicu noći vještica. Baš mi je drago. Znači ti si spremna za večerašnju zabavu? Ili to trebala biti uvreda? Idem se spremati. Dođi me pokupiti oko 7, važi? Trebam božansko nadahnuće. Ne vjerujem. Nema ideju. Šteta, ne može ti pomoći. Nema problema. Ugledat ću se na kraljicu noći vještica. Trebamo nešto što će svakoga ostaviti bez daha. Mislim da imam inspiraciju. Što bi to trebalo biti? Sada sam shvatila. Vampir? Da, vampir. Moje dame, napravite mjesta za zvijezdu večeri. Pogledaj ga, savršen. Ali odabrao je masku koja je tako... Depresivna, grozna, zastrašujuća. Ne fale ti odgovarajući pridjevi. Odgovor je jednostavan. Večeras ja pobjeđujem kod Edvarda. Ne, to nije istina. Ako se ne varam, izgubila si u prethodnom izazovu s Edvardom. Edvard je oprostio Jennifer za cinkanje. Ali to nije pravi Edvard. Griješiš. Edvard je možda tih i sramežljiv, ali je njegovo srce suho zlato. Kako ti kažeš? Ali ja ne mislim tako. Savršeno, Malaki. O, hvala gospodarice. Vidjet ćeš da ćemo se večeras zabaviti kao što nismo odavno. U redu, mislim da smo spremni za izlazak. Da, ali ja još uvijek ne znam što obući, a zabava počinje za nekoliko sati. Jennifer je odlučila obući kostim kostura. Naježila sam se. Znaš što će Edward obući? Maskirat će se u vampira. Shvaćaš li to? Oni žele izgledati strašno, a to će se loše odraziti na našu reputaciju. To remeti san duhova mrtvih. Je li to kostim? Ovo bi bila odlična reklama za deterđent. Samo naprijed, samo se vi smijte. Čitav dan razbijam glavu. A vi me sad ismijavate. Pa ti si barem nešto smislila. Ja nisam ni to. Osjećam se kao praznoglava tikva. Ti si tinkva. Ne, nema me zezati. Ne, htjela sam reći to bi bio odličan kostim. Originalan i smiješan. Ne radi se o čudovištu. Hvala ti, Miki. Ideja je fantastična. Svi će biti šokirani i začarani mojim divnim kostimom. Slatka, jesi li ti to rekla očarani? Misliš da pretjerujem? Možda ne. Što mislite? Jednostavno sjajno. Bićeš savršena vještica. Nadam se da je to trebao biti kompliment. Sve samo ne kompliment. Očajnički pokušavaš sličiti na vražicu. Tako je, ona vještica, Gas je grof Monte Cristo. Ej, nemojte me miješati. Ne budi osjetljiv, pokušala sam kopirati tvoju foru. Ej, pa nisam znao što bi. Da si malo smršavio, bila bi velika promjena. A više si mogao dati onoj čačkalici. Fore su im baš otrcane. Gdje nam je Sulfus? Rekao je da je skoro gotov.
A sada je moj kostim spreman. Ne znam je li ovo bila najbolja ideja, ali više nemam vremena za gubljenje. Trebam se samo preobraziti. Basilisk! Pokreni preobrazbu! Spunjivati i proklinjati! Aj, Sulfus kasni. Evo me! Jesi poludio? Vrag maskiran u Anđela, pa ti si lud. Odvratno. Rekao sam da ću naći kostim koji će vam slediti krv u žilama. Smiješan kostim! Ha! Znaš, ti si jednostavno prolupao skroz na skroz. Dobro da nikom drugom to nije palo na pamet. Bok. Gospodarice, gosti pristižu. Odlično, Malaki. Ovo će biti noć koju ti mladi ljudi neće tako lako zaboraviti.